Tiamanda. Are you ready, guys? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ini bos supply ke kai tu kok sering lai. Jepru kai tu kok cini langau kublo. Ako by sen jepru ya prisio. Atong kok ma abo judani kamu. Amen. Aze kai tu kok by ke samung klai mani as samung samani abo juda. Amen. Atong kok mung juda. Tangin male nengni pandai klaya kai tu kok akai tu direction by klai mani bagai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Nadi senamzak manai bopuru naitogi tongi man hingke jepru senamnai logi tongo. Hallelujah. Hallelujah. Onok senamzak dan bini satu je bahasa kai. Senamzak. Tangi diri naitogi tong. Omor senamnai malik onok tong mani bagai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So neng angwahai neng senamzak dan nak senamnai. Senamzak. So all senamzak senamzak senamnai logi tonga ni nango. Amen. Senamnai ni kau baik sengya pressure ni nango. After no cini life tamen tong pokmo, paksangmo, alai dah tu nango. Amen. Amen. Saja mana tong pokmo. Tong thomung. Paksangmo. Paksangmo. Te alai dah. Awal ni bagai. Amen. Amen. Kau poklo. Betul sah. Tong pokmo. Paksangmo. Te alai dah. Awal ni bagai. Yesus Kristus ni bising se. Amen. Amen. Hallelujah. Cini kai tu belai ke kaham. Awasi ke kaham, asi ke kaham. Neng tamu bersunai, mung sabai neng suwi manja. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Borok tomung no sing korok sesuatu caya klay manu ketam klay sasti rubu. Haya. Tomung no caya klay ketam klay sasti rubu. Dia macam ni kai ketam klay ya, jen caya le klay mana klay ya. Hai pun semua sasti rili ya. Temu sekitar klay bini no pengoto faisiwo. Hallelujah. Praise the Lord. Tomung no sasti mana ni zuko hoke senang berthai kibai kemana gino. Pater fall meritu. Ini kok wansa kok banyak wansa kok banyak. Tomung no kok bro sana kelai kita mo saya akan sumsok kelai ke borok mati yo. Ke borok munu sumsok kita kelai kan ini seri dah malah jauh teras sumsok no keleng kelai sakman. Dia apa tomung no abu ni mantai sino runat kan kangkile jauh tono masa mahu tanah kelai yo. Dia apa kai tersuno berthama pasti kau telang liya. Jisu no bertharkan, Jisu Kristus ni jarate suno berthar jaga untuk fakia bini no kumi kelaika. Amen. Amen. Hadi Jisu Kristus ni bising te. Hadi tahu kai tu ni no kumi se. Amen liya. Belai kaham. Te belai hamsasa. Amen. Hallelujah. Tahu wati fakia kan tidak pakai simbol tolong namai. Obviously not wishing head mana. Tamu sati baiklah sengkali naik kali zaman no. Aw kisah siapa tamu mana mana. No berfakata logi bawa tamu naik. Si thang mana mas sati pun komunik tanah di kamu. Bar orang habzak enggak kile. Same. Antara kau orang sawi tu. Nanti sengsara kebanyakan problem tamu. Oke kasih ngut awat ini sama hai. Awat problem tu ya, but awat sih kan kau ni pisung ni mana hai tu mana. Dia awat ini sengkali kau kata problem ni yang kisen yogoi yogoi mana. Same, ni ani life o jengke plai zakat kong na bagai soy kati mung zakau seng kong na ni nango. Amen. Abu ni bagai seng sai mano sabri kangkung tola ni sa kai to ni kangkung tola o. Arta to kati mung tong. Arta to comfort katung kaza tong thokma khushi tong. Amen. Hallelujah. Nentok sabu sano bunga bai sekagai khushi na ni ban tui padi tamle bo. Hopung sapung pungmang ternai siru kamu gemah itu mana? Jaspan ada dari bopungin ternai. Bat kamu buma ni kampung bising gele. Kompon. Itu mana? Belai kusi. Bini aku kata sudah. Kaya bikin mukti orang corona dokter tiga lagi nasi gerenai. Setangi asa bo kompon dan malah abo buma ni kampung bising. Amen. Same apa hanya no jenjang pro kai tu ni nukungo kai tu ni kampung bising asa kau tong tong sudah ni kang payo. Amen. Hallelujah. So kai tu suno abu ni bagai bebat lama kelai reka tong tong ni bagai bebat lama kelai reka kaksa ni bagai bebat lama kelai reka alai dake belai mula yi tong tong ni bagai alama te kebuya abu Yesus Kristus se.
Sadi alamat Yesus Kristus. Alamat Yesus Kristus. Sadi alamat Yesus Kristus. Alamat Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tok sana sekarang pai buma, tok ma. Buma pula soal. Tok bu sana pula na abun yang kita buma. Buma pula. Buma yang orang besar pai jalan na. Aja ya. Tok tu je pula buma. Aku confuse lah. Kalau tok tu je pula tok pula. Berapa tok tu berselia tok berselia. Buma dah pula besar di semua. Obviously buma pula yang orang besar. Haleluya. Haleluya. Sahabat di bagino. Cini life ko bahaya sen, abang saya merana naik, jeng sekarang ya, sekarang kait tersi. Yes. Amin. Hari an sekarang ya. Sekarang ya. Hari kait tersi. Ini yang kalau saya am. Amin. Amin. Sebelum lainnya, Galatia chapter 4 verse 21. Galatia chapter 4 verse 21. Kamu salah kau? Tell me, you who want to live under the law. Do you know what the law actually says? Also called 21. 21. Yes. Kerong ni yago tong namu sunai ro. Hey. Ang norok nokok singgo. Hey. Kerong samai okok norok knaya diba. Okay, betul ni. Nadi kerong, hakaba law. Salah kerong ni? Kerong. Law. Law. Bukan kenapa? Kerong kan kok grup baik, law kan ke English baik. Okay. Tapi kerong jenis borokno kaksan ni zaman. Law jenis borokno kaksan ni zaman. Mana lah? Zebro hostel di shop hostel kami kerja. Okay. Asal rules and regulation tu betul. Baik betul. Mangkuk. Hello lah. No boleh. Yang pun dah sakau betul nai. Hello lah. Nak lokal nak lokal nai. Lu harus ada disiplin grading. Memang zorong tamam mini freedom tamam ni bagi hak sama tunggu. But jepro rules and regulation bishimu tunggu arah tamu ikah. Kasih khazak pani payo. Our rules and regulation to kahamu kamian mania. But freedom green ni bagi as satisfaction sopayamu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ambakan jepro hostel ni konsep bawa tikar bebe full satu musia waktu musia itu benar. Apa yang cara hostel panjang nunggu tu. Ang di situ tong ya saya apa jarak tong di panjang rokno kaham ko observe kaiban tong sana dengan yang kita freedom mampan ni bagi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tara musuh yo yang tak kau sebab. Yes. Hazak pun enggak ke bina sana musuh masuk bos saya mania. Pioge pun enggak sana sunu sia yang kabur mo. Apa hai tamai pioge zakan sen kebang mamar matar nunggu. Hallelujah. Hallelujah. Abang kalau orang tam ni saat isu ko repeat. Kerong ni yago tong namu sunai ro. Hey. Ang norok nokok singgo. Nadi Galatia otam ni tongka, cuma perut kerana hamzah ni tong aja. Okay, tahu apa itu? Sengsara kerana perut preference ni tong layu kerana hamzah layu. Dia mana kerana ini sukzora borok nak kaham kelaiman ya. Dia mesti biborot lalu. Aja ya. Red tak kelai di bawah borok tak putar di ni. Abo India ni constitution sejak tu tong. Kongoble, apa buat hari itu tolak. Rap kerajaan itu, government samun sekitar kerajaan itu tunggu traffic rules manage jolo, negara jauh tu negara itu pun sejak. Baru semua nilai. Mana ya? Akhirong borong no, tam kelai. Yes, bos haiman itu tunggu, haiman buat apa tu ni? Tadi fulfill kelaiman dia. Apa ni bagi no? Ella bago bahai no, kebang ma kerong. Jisoo panjang istilah sekarang borok no tik raja ni bagai, soal lama tonglan ni bagai zaka, akhirnya no tampan borok hamzah lagi tonglayo. Haleluya. Kerong no neng hamzah di mana, kerong no neng galai preference di mana, but neng akhirnya no fulfill kelaimannya. Ab fulfill kelaimannya borok manusia, apa ni bagai ni Jisoo Kristo oseng sarap payo. Hallelujah. Praise the Lord. Saya samung sen borok ni mana ni tong mani. As samung no Jisoo borok ni paya. Te kelai sakit no as samung no kelai paya. Amen. Hallelujah. Apa ni bagaimana sen Jisoo Kristo ni akro kata pusana ni selai sekarang. Ziakro bicara bahasa nazaka, logo buska bahasa nazaka. Azor ni judge tong nai. Tamu ni declaration deka. Ang o borok ni taniwo Musa, Taisa, Laisa, ang saya Nugia. Haleluya. Saya kiri means tambah.
bo bini life for mistake kese kelayaku. Abuni bagini mistake ini je sasti rezana namani sasti no mana ni bo zukoya. Hallelujah. Praise the Lord. Hai khana nini ani bagai bo saya lo ruzuka te nini ani bagai cross account tiga te kelai sakeno je sum sum sung sekali main yang kita mari bo sekali kibika. Hallelujah. Praise the Lord. Ke borong ni life ko o je kok khana mu mani abro kiri bagai se bipodo ki kelayo ya pang ni sibil sunggugo. Hallelujah. Praise the Lord. Ya fang ni sibil sungtam lo kok khanaya asal simisi tabung bahai no borok a kok khanai ni babi no lama poroi bahai no tongo parting se tola pori fedi verse 22 Abraham ni busla orang ni tongo pnei kerang musabo korok sake selenzuk ni nok ni yes te korok sake bihik ni nok ni selenzuk ni nok ni bini a busla ke ahai no asai mani yes Via bihik ni nong ni aboke kaitor kok rumani by asemani. Hallelujah. Okay, kena ditabu. Oh sangat Abraham ni kok sok bagian tabu. Tangan mana Abraham untuk kumubahai no, abohai duita abo ni tongka. Kaisa kata mo illegal wife, dia kerasa kake soy wife. Mizini mana kaisa mani kerasa boleh. Hallelujah. Dia kerasa kata mo muni. Hai pono bihik engka. Oke, abang orang sendiri berbuat tentang kakek Genesis sama tentang lainnya. Abang yang orang orang final final, pada tahu Genesis itu tentang lainnya. Yafa, chapter kakek 16 sebelum lainnya. Yafa chapter 16 verse 1. Yafa chapter 16 verse 1. Hallelujah. Bordi. Tabuk Abraham ni bihik ke Sarah bersamanya. Tabuk Abraham ni bihik Sarah ke tamo bersamanya. Problem tamo Abraham ni nogo Sarah je bini soy bihik bersamanya. Onek bisingka 80 bosor pojogi dongka. Oke, 80 bosor lain tangka. Bordi next. Bini koroksa Egypt je seleng tonggo. Oke, Abraham ni bihik Sarah ini koroksa Egyptian tamu to selengzuk muni tonggo muni siapa ni bung tamu bini bung ke Hagai apa Hagar oke tamu sejak tu abang pada verse tu hingga ke berdi hake subrai Abraham hai ini saka subrayong ano besar manja ke hake sama Abraham berdi dan forma salia verse 2 berdi Hake sarai Abraham no hai. Hake sarai Abraham no hai ini saka. Sama no sa. Sarai. Bini bihik sarai. Sarainya apa bro? Sarai. Abraham. Oke. Bini bumu jangan kamu sempur ada buzinai. Siapa? Jeffru sarai bersamanya ni problem kelai tunggu. Oh sarai bini besai Abraham no hai ini saka. Tamu purdi. Subrayong ano bersamanya ke tongka. Neng ani seleng zeni tadi tangdi. Abo hai ke ang bini bising ke bersama nei mano. Te Abraham Sarai samani koknok naka. Yes. Hake Abraham kanan hawo nokha bisisi jora tongka. Abraham ni bihi Sarai Egypt ni berei seleng ze Hagar no besai Abraham no hik nadi nei doi rika. Oke, betul sini. Oke, kamu kenapa itu? Haleluya. Praise the Lord. Kamu di sana mungkin sering roh pamin dari, kita pun problem mulai. Haleluya. Praise the Lord. Nanti, orang ini tahu orang puji tangi mana hingga ke, ni life pun nanti confusion, hay kamu sesuatu problem nanti banyak lah. Haleluya. Nanti Abraham kaitan bayi songsan ini orang yang kori paimani, kaitan bayi dagi zagi ini orang yang kori paimani. Siapa amahai zakat tangi sogika, ze promise kaitan orang natam saka nasingdi. Anggar itu kunggo serai renai, nor itu kungtui mana ni bisintui anggo song total seranai, awalnya kabai gelap, atu keribang tibang lai, hasil sebang tibang lai. Haleluya. Means kita mo nasingna di kau sawo. Hai ngabe nasingdi, tamo ang ni itu kunggo apa haike tamlai excellence seranai, ni bisintui no, bosong kotor kalai lai, las lek kabai gelap.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tahu, aku kasih proses nasional ini nanggung hai teman-teman. Kalau an nasional orang tam problem sampai ya, boro nasional manlai liya. Dodro neng kaisa spesial dong ni baik pano. Hai IMT pano bosong asal situ. Hallelujah. Hallelujah. On nasional jenis tu boro belai kita tam mungsa. Tuksan. Tamo wait aja nih. Tunggu lah. Belai tu. Nation. Ozen nasional nih. Aku wait aja nih. Aku patient jenis boro ni bagai belai kita kisah aku ni bagai ni bimodo kelayu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Niji musasa pong kelayu. Kai ke direction mana? Abu nor nasional. Direction no isi sa di bagai pano. Tamo. Siring ke wait aja nih naya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kita sentam lu kau cakap bahwa anak singgung no belai kubzak lagi mana bagai dodoro boro ni putih baik ketam kelai lagi boro. Di sisi ketam dah lagi o ani challenge Egyptians bo baik pun neng kaisa sini yang di mana sini bosong asal sini ongkor sini. Hallelujah. Hallelujah. Akan kamu kata Abraham apa yang kelakar dan kaisa ka nukumot serai bo asai ka at serai ni bumuk ketamo Ismail misal. Hallelujah. Praise the Lord. So apa yang bisa kita tamukan lagi? Verse ganke abu purdi, verse 5 purdi. Hake sarai Abraham no hai hini saka. Hey. Ano hamya klaima nini sago nangtun. Ang ani challenge no nini kuriwo rekha. Tei bo sakno sak deria engma nugui. Bo ano nasel zakha. Nukan boleh. Bihik sus kane sabo Abraham ni bagai bihik tu sus kalayo. Ke as second bihik pada tamuka hamya bihik kalayan sengka. Nengle banzi beri, angle beri. Mana tahu serayana tangi kamu. Tahu bos kau ani bising bising silai. Do apa aja mainstream kalayan sengka. Mana as choice bihik no sarayana ni sengka. Sabo. As second je bihik kalayan. Bung tamo? Agar. Okay. Kita tamu kapan kore? Next purdi. Tamu ke Abraham sarai no hai hini saka. Yes. Naigi nini challenge le nini ya kause. Neng bono nini musung tei no klagi. Yes. Hake sarai bono tekto rekha. Hake bo sarai ni aroni karka. No kalable. Tamu. Koroksa maliki bini odigar tamu bini muni no. Bo musung kejas pun kelai mano. No bipat diklai di mano. Kita muni setam ni dongka. Bong nu kogo boss na nilai dongka. Gawin bagi sarai aku no bokol kuliah. So tamu kelai ke sarai. Diklai rohoda di musung saka. So bus hai no sing kata bus hai bokong saka. Naidi oze beri sarai mana Jesus kelai mana haga. Aku tu ni muni seba, neng tamu kelanya musuh, neng mono kelai mano. Gawin bagi sarai tamu kelaya. Borobo satu kuito kelai, tongkangkai lo haga sojo kelai mania nomi ongkori matangka. Okay, next purdi. Subrayong ni suari agar no hasin thoni berengsa timuk tomawo nukha. A timuk surni lamawo kelayu. Hake bo hai hini saka. Yes. Hagar sarai ni challenge. Neng boro ni thayei boro thangna nai tong. Hagar hai hini saka. Ang ani bugrajik sarai ni aroni karma se. Hake subrayong Ishwari bono hai hini saka. Nini bubagrani thani kekhulei hangai bini thani neng sakno yakori di. Yes. Subrayong Ishwari bono hai hini saka. Ang nini bosong no asik kebang ke erinai. Aborok no lekoi pai mangla. Subrayong Ishwari bono hai hini saka. Naidi nini ogo tabu busa tongo. Yes. Neng busa selabanai neng bono Ismail hinai mungkata hadi. Tam ni hinba Subrayong nini tektono nukha. Yes. Bo borok ni bisingo bolong ni
Kare hai kini korai hai ngai. Bini ya bebak no kebek nai te bebak bokro bo bono kebek nai. Te bo bebak bini bororo bai kebek gei tong nai. Hake haga bini thani kok sanai subayuk no sirui hai kini saka. Yes. Neng engka nuk nai sakai jo pia haga hai. Haleluya. Jadi tahu orang sentam nuk enggak ke nuk hong sabni Abraham te Sarai ni. Anu kuni authority sabni ya go Abraham te Sarai ni ya pawo. Haleluya. Kita tahu और साराय नो हागर नो बचूस खलाइका अब्राहम नि बिहि कुंथन हनै जाते जराया साइ बसम अंखरतन हनै नगे ताबो आज चंजानाय साइना जानाय बस आनो को बस न लायो काम तो इलीगल क्लाइ फिरो हाया ताबो काइ तो जनो रम दि ताबो मकल बस का मकल नै सराका नमो मकल नो एकरे यां उग्र उतराला मुसुम गुनका के अब बिनि अगेंस्ट मनि कलाया दा Aja nono to kai no o bus ka o mokol buku ko ba ne to buku mo o ko la musum da go ede na bo ga nen se musum na ba raida raida ble nono sarai nijini bini position no ko ya farka mane bihik sana mane ta ba busai ni nijini position ya farka yes amo bor ni ba mistake tani mistake ke kai to bor na nasing din di saka. Okay, already promise kelajak, ab promise tamo, abas itu bosong kotor nai, les lek apa gila. Piaba ab promise, az kain terpog remana borok tamu ka. Nasin manglia, ler zak laika. Abu ni babi lo borok ni decision borok nala yo. Hallelujah. Praise the Lord. Same. Ini cengol zakat tong nai rojol tu no, Jisu no poitu kelai nai mangun nable. Yes. Yes or no? Yes. Yes. Piaba Jisu tongke borokta mung keplai yungu, sagari keplai, sali kaham, sali ketha, amen, kaham ni misi wo tahu tu itu, ketha tu itu, haleluya, praise the Lord. Tangin melasik ke borok tahu kata misalnya Biarati pada tekto, bah musa pada tekto, bah pusu jadi bagi pada. Ke apa hai ke apa zorot tamu itang? Oh kait tu je kaham kelaya, kethar kelaya, excellent kelaya, bini nukli kelaya, bini besar kelaya. Apa ro bebam tu borong muni suro, bogui tang zabo, a nasingma, a kait tu dia kaham no, nori kibu tek kubun decision life layo. Hallelujah. Praise the Lord. Apa ni bagi no? Tini o zagao Abraham nindu kungo obahan nindu zakha borok nong ni ongkhori phaima se kai to da ni bani bagi so ongkhori phayu engka a borok decision na pru kai to su sengka senglia borok decision sabuni biani phaya borok ni musumani aroni phaya haleluya ni decision na pru ni musuma khop zakha mane no aron ru kungo oroi pore sok pai sinai no tahu sarai a hagarno keben unzana ni sengka neng adi wan suya diba nu kumu bobi pakai bobo tu bin komata funa musumai ble wagi wan suya diba no wan sumlia a kisisa akai dor patient kiri ni bagai a kisisa mistake auto kaise problem create lagi nu kumu haleluya praise the Lord se ini bemaro tomero amor tomai jana bemar manjani tokoro no sana mujumu Jisu Kristus bini paham no punya musuh ya sekaya nona Abraham nari bagai neng se apa daily neng poitu kede kalai daily neng apa no moitu kede kalai daily neng apa declare kede kalai anda paham se ane Jisu Abraham nari dekah Haleluya praise the Lord an kamu zora masau borok tamu kalai le kai tu anu rudi sasmi salah yang tamu le rudi kai tu reka ni dewan yang hari ni amul ke wajah pada saya seman lah yang boksan lah haleluya neng samsa lain dong ngetamu sama neng Adam dah punya senam siapa kai tu menantang itu atau satu senamir berarti boleh satu senamir dihindai. No, orang bisa kayaknya itu orang sendiri dah kayak itu. Apa lo sababo?
ha tui kami to mo tui sna me jadi bo asaman ya bo da decision na bo no bo akapaka se geri ko o borok hamjagai apun no korai bo senam ka tui bo senam ka satung bo senam ka tal bo senam ka bo bang wapang beba no tiar khlai bai kya or busi janai ta bo ni wang sunan slide sekang no kai ko bebang no ready khlai bai kya Haleluya. Amin. Sebo bahagero neng mo sawang sugya ko, neng no sumugya ko, neng kese kenaya ko, abro ko kai to ready khlai kibika. Amen. Amen. Praise the Lord. All clarity je from nini life to sok pai nai, after nente confusion lag. Adam salam zaman Israel sekam bini bebak ready khlai jaka. Same tabuk sun sukna hawa sogya ko, hai ko sini bagai already ready khlai jaka. Amen. Amen. Neng apa je from clear ngo neng tong pagoi tong iman nai. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Tahu bipotang sok pai kya, bini ketar logo taraka. Orang pore sok pai kya, bawa hari tek to sojo kaiman liya, nok yang kori tangga. Because bini bo thora sa selen se hai bona je pro bo nusu buk sawi kabri to moi kya bo ho busar to yei. Apro sao sok pai kya, sorgoni suari sok pai kya. Mane orang tika je buru jangan tamo. Bebas zorao no, zoto boro ni bagi no, je pro nung tupo kelayo, apro logi sab tong, kai to tong. Amen. Tema wansa, tema tongsa, bukung bara, bukung polok, abo kuno meter kelaya. Neng tupo nangi tomo, neng tekton kelai tomo ke, nini sahara ni bagai, nini needs not fulfill kelaya bagai, abo koroksa susu sok pandai, abo teke mo ya abo kai to sibino. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Koroksa baru bika bili to ngai lamao, neng bodo kangai kene kebangi no, neng bili bagai kuno wada waksud no, no. Ni samungan neng pai ya, ani samungan ang pai ya. Ang bodoh tu yang sunan ani jora kiri ni bukiri. Tangi malah sengkia beri responsibility naik mana ya. Noko sepai ya, pai yang lajar, pusuk yang lajar. Tangi beri teka seten contoh apa ba? Keba abu ni bagi no, abu rono, uang sulah bagi dini. Zotor kemana tak naik orang poro, hai keba pusuk yang lebih kabiri tu naik. Aw, waisa sung, mai paisa, bakomol kansari kaya keba asal mana? Tapi itu pun apa extra, apa permanent solution sendiri man ya bela. Dini sih sudah sabun kenaga, kalau seborok su yang itu orang permanent solution dengan ini. No, no kering itu orang kan no tanggung di mana yuk. Aji sama lebih dimulai belum dah. Hanya, jadi kering itu orang hari kan setuni di mana yuk. Rangklik kisah kering itu orang tuni di asal belum dah. Ang permanent solution dari banyak. Negeri zaman no. Kaya beri komentar terutama, kaya kalau sudah permanent solution dengan ini. Kaya beri komentar kiri. Abu ni bagian saimati, nini gana on, nini logi on, salbrum brum present sabu tong ke kaitor baik kan kamu. Sadar kaitor hari logi tong. Amen. Hagar sarainya sangat liya, sarai bahaya malik ba, nundara hai kelainya, bawa sangat liya. Kita mulai ya, nok ni mam korka. Ke apa hai zorau sabu sahara untai ya, sorgani suari pai sahara untai ya. Agar kono busir kan, nadi. Kamu ni salah satu sen promise tam nopi, bono promise lagi. Nini kapano kaitor kenaka. Abu ni bagi no nini busra ni bumbo no kenaka ang sinai. Ismail mari minik tabo. God hears us kaitor kenaka mari. Haleluya. Bokam kable ke kapano sab kenaka. Ke ak kenamani no bumung ikaka sabo. Ismail abu hobo komai. Kaitor ko apa kese tam nai bumung paru. Same Isaac asai pro bahai no. Tabo sarai menikah ini gabin bu mutang mutaka menikah Isaac ni meaning kita mau menikah. Okay, so apa simple lainnya buzi lainnya. So orang tahu mungkin ini this son of yours will be a wild man risau. Korela verse 12 verse 12 koreli. Karam betul ke? Serai ke? Borok ni bisinggo bolong ni korai hai nai. Okay. Bini ya gebak kono gebeng nai te gebak borok no bono gebeng nai. Te bo gebak bini borok bai gebeng gei tong nai. No kalau le. Bini tadi problem tak masuk aja tahu. Boka korsa wild man. Mana bol korai kono nok ni korai bolong ni korai. Mayung kan mungkunjak mayung orang kerja ni kerja ba. Same all Ismail ni bos onte borgo bo bayi nai. Borong ni bisi kan kisah sudah ko kisah kerja ni kena doi ta. Bawa punya nasr nai
bui bo bono ngasle ne aba hai bini boss nung silai tang male starting sang seni phakya boss no nasle ka sarai no sarai sam nasle ka agar no so a condition mote no bini life bo nung silai okay orang sente buziman lai piaba Abraham hai bo kifili kapi kan nu kumbo Abraham bo accept lai kya accept lai man koretam luka serai asaika Ismail kumum phaka de Abraham ni boyas apro bus 86 years apro kon tam kre Besar kali. borong nu kumbo permanent je original busa mani sok bayako sab tongro kum itana kan ni 86 yako ta tokya man 86 oro 86 মানে no seven na bus boyas ka sarai ni ka ke 1 bosor kom bini ke 85 Hallelujah. Praise the Lord. So 85 years korsa berai kuno dina serai inani bagi possible ya. Impossible na bo. Abo wan suis maya borok ni bahan do tiba not possible abo. Okay. Listen padina lene Abraham verse chapter 17 verse 1 comes here tong when Abraham was 99 years old the Lord appears to him and said I am El Shaddai God mighty, serve me faithfully and live a blameless life result. Hallelujah. Hallelujah. Bin bas busa 99. 99. Pula busa kau ni 86, 99 busa years gap. Mana busa years sengka? 86 by 99 busa. 15. Hah? Oh, 15 ya 13. Busa 13. 13 or 14? 13. 13 bosor ni pore se kai to bini life ko hai no hai sok bai biru hai kai to beta mo communication ang kiru hallelujah tangai reason kaisa lo kok khnai ni ya present to check aba kok khnai ni thani wo kai to phai apply ke samung khlai ma ya buziya to hallelujah khoroksa boro Jethro kok khaya ngo hallelujah khoroksa boro Jethro kok khaya ngo a kok khaya ni thani wo tamta hallelujah praise the Lord kai to sulo belai ke hamza go khali kai to sulo belai ke hamza go amen Abu ni babi no sung o zagan nu tamo when Abraham was 99 years old the Lord appears to him and said El Shaddai God mighty serve me faithfully and live a blameless life I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants hallelujah praise the Lord Bang Zata yes Bang Serang Zata yes jangan sedih Busu bosor, 13 bosor ni yang gulo, sadi 13 bosor ni yang gulo, kaitor baike, Abraham, mereka hai, pos alai juga, amen. Kaitor pin kaniu sok baik juga, ketal komponen, ketal semai dari bagi, amen. Piala A 86 bosor lo, abu fulfill na tangi company. Praise the Lord. Hallelujah. Sadi 86. 99 Bersegian Tomung no 99 bos harus jadi enggak tomung dapat 86 orang ikan kakek kasih tolak muda aja ya bini bos apa bos orang tomung ni 86 bos orang unar dibagi komanin kayak hanya koma sampai 99 bos dia bengkak 13 nu pernah kok Jethro kenaya ngo apro nini mantai leri thampai hallelujah nang Jethro kok kenaya ngo nin decision no nang thana mayo apro tamoi ka leri ni thampai je samonte mo dora namani te mo leri ni thampai hallelujah praise the Lord sabo lek play jabo kai do lek play sabo a bai kan
je kaitor bai the tui tu pai jang nai no ke ti pai tu pai jang nai Abraham they bini hi kok na yang lai man bagai as a blessings for nasingai kamani abon late ni thang pai ka mane tamo Ismail le bosor 13 bosor ka as a muni be marmani sarai a 13 bosor ya gulo kaitor Abraham ne than tam ni sabai ka I will make a covenant with you anun bai ketal semai tanai by which I will guarantee to give you countless descendants in this world. Detam nisa lek abaya zat abahai nini bosor ang nini bishite senamai de pogro paika. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At this, Abraham fell face down on the ground. Then God said to him, "This is my covenant with you. I'll make you the father of a multitude of nations. What's more, I'm changing your name. It's no longer be Abraham. Instead, you will be called Abraham." Hallelujah. Tadi mana? Bola zebra dog ni tikai tu pai bin bung tamo Abraham. Buzi kerana Abraham tam kerja mistake kerja. So awal kita mak kerja ketalbu umat hepaka. Ketalbu umatam sopaja Abraham. Haleluya. Abro Hebrew ni alfabet senai dengan sentam kuno bini tengasa alfabet teori wa abo hai kesaro. Okay, blessings sen omah ke bless kaya diba. Blessings tepa review ka umungo. So Abraham. Okay. Pula Abraham ni meaning ketam tomani exalted father. Apa ni ya bro ke Abraham Christ ka? Apa ni meaning ke father of many? Haleluya. Apa borong ni? Bufa angsinai. Amen. Sen Bible apa hanya menunggu. Zephyr Saul. Apa bini karakter ketam tomani borong bukan naik. Hai tu mana? Zephyr Paul pai ketam ka? Kau tu bakal hampir naik. Haleluya. Bung chen semak klaiman ki betal lebih nahu kesam karakter, kehal karakter. Haleluya. Same sen mia di Bible study ho apa kira logo. Sentam tu like Bible study kai le mia online lo. Haleluya. Sen tabu te sen lia. Sabo aro Jesus se. Amen. Jeng jini agi ni kesam life ngan tabu sumso kenang life. Tabu Kristo bai kerengan yang lo polai kosong paja. Kehal. Amen. Amen. Seni ni sini mungtawa Kristo wa tawo ketar. Sani ketar. Kaham. Tema sedang Amen. Amen. Haleluya. Sani kai tu rano. Belai ke. Amzago. Seni ni sini mungtawa tawo ketar kaham. Ketar bo kaham. Kita kasih simpan lagi bang. Haleluya. Praise the Lord. Tak kaham tak ham ya. Kaham. So Abraham di life ho, hai kai to sampai view ka, tamai kuno buma bufa besar ya kari tong ibadia. Besar ko kare ya beri siapa no? Bufa hai chance piru ketal ke bless banyak ni bagai. Apa ni bagai no? Abraham di langau bo sau paja. Sau paja. Hai to view ka. Tam saja bagai. Kosong tu bang mani bufa senang ni bagai. Amen. Haleluya. So sentam lu kapuni pore, I will confirm my covenant with you and your descendants after you from generation to generation. This is my everlasting covenant. I'll always be your God and the God of your descendants after you. Amen. Amen. Tapi saat everlasting covenant, everlasting ini meaning tahu. Mol brum komor ya zat, kau berlai mani. Saya komor ya zat. Power lai mani. Amen. Amen. Sen kemana nugo tamai kaisa period kamu 10 bosan ni pore, 20 bosan ni pore, hai mana? Sesuatu loan panang ka bahasa ka file mani, barang na lai mani kaisa period kamu na. But kai kerja kau bermani Abraham no, abo kaisa 10 bosan ni pore, 20 bosan ni pore, pai kena jan abo kaya. Tamo everlasting covenant. Molbrum ni kau bermani. Hallelujah. Praise the Lord. At covenant tabo ang ni kai turun nai. Salbusu ni bagai, molbrum ni bagai. Tesau ni bagai, bini kosong je asai nai, borong ni bagai. Amen. Te abo som je turun nai ro, borong ni bagai. Nggak sentabo nai je kata mo Abraham ni kosong je ni lenden le kering.
Itu mana physically lengthen kiri seng Abraham di bawah senggo. Piaba seng orang Abraham nak bahaya seng logo tamlai boy tu bo jauh tu di bufa hanjago. Amen. Praise the Lord. Bo jago bo boy tu bo jauh tu di bufa hanjago. Same jumbo tabuk saudara boy tu kelai. Amen. Bo saudara boy tu kelai kait tu lo. Jumbo tabuk Kristus tu kait tu lo. So cini by bini tamu bo jago seng kake boy tu tu. Amen. By faith. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe tini tunggu baru nak pakai tough kaisa topik mana ni mana, but tini tangga orang choose klien kan ke senhai hai o thasin Galatia je perlu tanggo care ni kan lai. Do, apa ni pakai sang orang choose klien. Jadi, this is the covenant that you and your descendants must keep. Each male among you must be circumcised. So after this, you know, tamu sok baca sakur ramani. Tamu sakur ramani cerah romong kaki sakur marau. Abu tamu sakur practice lain dong, turun kosong rom. Dia bahagi no, Jews kosong rom. No pernah beli duita kosong. Okay? Abu pun jenis yang sama ni. Abraham dia orang jenis yang sama ni. Abraham bahai no aboyosono. Aboyosono circumcised kelai jago. Tapi bini kosong ni borok. Abu simia bini nuk kemot tong nai muni enteng. Okay, samum tang nai enteng. Jodoh bawa ikiran zaro tang mak lagi sakur ma razaka. Okay. Tangi mana borok je somzat abu sini ni bagai. Ketabu apa tu tongsi? Kerja. Tabu apa tu tongsi? Tabu apa kerja? Piaba kebangku tabu kono an kesamno palai lagi. Hai kebang an kesam bagai keren lagi. Kebang mak mistake. Hai kebang mak sakni pan sakni musulmano kepalai song layu. Abu ni bagai sengkela bagai seng tabu pori keno go tam huni sejak tong circumcised dah na circumcised kelai jaga dah. Abu tahu mereka kelai lia. Tabu tamu mereka kelai ke traditional poidu kelayu. आज यीशु क्रिस्ट तो संताव काई सने नु कुनी का अब सिमी से ताबो मैटर क्लायो आमेन हालेलुया सो ताबो आंजा शॉर्ट के थांसिना जाते ताइसे गोबां अरन जराना कागे मेबी बुजिया पाननि खांबानो आबो शॉर्ट के थांनाय खोनादि आ हागन बिसिनि साबा साइका इस्माइल आसु मुइतु नारानि हागन बिसिनि साबा साइका इस्माइल ओके आ हागन साबो सारायनि मुनि ओके Tabuk sarai ni ke cerai enjakku. Abu ni bagian tamu sentabuk sarai bahagia engkau abu senai lene. Verse 15 senugo God said to Abraham regarding Sarai, your wife Nisau, her name will be no longer Sarai. From now, her name will be Sarah Nisau. Abraham ni sini bumung Sarai liya. Sama ni bumung Sarai kya? Sarai ni bo Sarah kelirka. Korang ni na age sok paikya, blessing sok paikya. Hallelujah. Praise the Lord. So setam luka abu ni kore verse dengan ke 21 kore nai. As for Ismail, I will bless him also, just as you have asked. I will make him extremely fruitful and multiply his descendants. He will become the father of 12 princes. I will make him a great nation, but my covenant will be confirmed with Isaac. Amen. Praise the Lord. Antara over no poritong, tani no no tino over no shirda muslim kan ke kai tu decision, kai tu tamu direct sa, jatuh hagar ni bisi tu besar saya kaba, angka posoro bless kelai nai, angka posoro bah hamari kelai nai, kiaba ang so ni posong kan ke hagar ni bisi tu asai bani aku saya, tabu nini pikir asara ni optis ya asai bani, besar ni bisi tu se ang Jauh musuh zaman ini amunok lainnya, te jenis man kai aja tangai uttaradikari no. Once upon bagai, hai kaba tangai inheritance English bagai ke. Korang sah bukan diskompoti sahaja man. Besar ni bisi no bahai no, bukan tan kai. Baksan kisah kebang, baksan kisah kong. Agak wajib show apa hai mongo, te kubur ria. Korang sah susuno apa kira balik bosan logo. Hai tu mana? Tangi apa hai yang ke. Bukan di sini rights tunggu sama dengan ria. Bahasa besar kau kena ya, apa yang tam kelai? No, dengan sombongan bujunya, zuboya. Agar tam kelai bos ya, kamsak mani, apa no, sombong kita tam kelai, bagi dulu. Amin. Sem apa hino? Kai terbahaino tabu, Isaac di bising di apa no sunok pergi tunggu, tamu, apa renung, asreng sakna itu apa no, apa tamu enggak ke?
Kaitor Isaac ni bising tin chini langmawo haleluya hai ka batang ni sanai aje bini aje musung zagon abro fulungani musung zago amen haleluya praise the Lord verse 21 por la kopro e korsa serai ngani bagai 17 hey 21 tamuke ang Isaac bai se ani semaino songsanai no pernah sabai songsanai Isaac Isaac Ismail bai Lisa no Isaac bai hai ka ba kopro bai ngake tam sejak Isaac bo bai se a tam le kobanen no songsanai Lisa haleluya praise the Lord apni bagi no o Isaac ni po songmo no sawa sai bai Jisu asai bai amen Isaac ni pusa korbusu khorok ni khoroksan bu mukake Esau te koroksan bu muke Jacob okay a Jacob ni po sonti hai ya prisel zakbika a Jacob ni po somono a je po sonti ongkorte sau ni po soma sai bai kya Isaac ni klaisa ko bai ngake Isaac ni je lama selanjak ni a po somono Jisu asai bai yo amen haleluya ang omono close to place nai norong palan salai dong lagi maybe busi apa nanti dong lagi na haleluya so jemat sekarang salai kan suwana short kan salai tak pun kan lagi Abraham koroksa kai tu baik cong itu baik jagai afro di sini no bosan tetap ke sentak piru haleluya kali malam kui lawo Adam ni pasti sentak mani tangka Adam ni pusat bahaya ni kui lalu pusat kau kenanya ka okay second pusat ni siapa bawa second pusat orang kota ini biasa bawa okra. Kahanya hai kita lalu zakir buat awak ke posong selanjak ke terus kelajak ke hai dah hai Noah ni zorawo Noah koroksan piuka Noah ni pasti ongkor piuka ongkor is ham langsung saja Abraham langsung saja proses sengketa awak tam ni balik ini dong ke Yesus Kristus na asal dari balik. Amen. Praise the Lord. Tangan ketha Yesus kai itu yang mana? Songi matalang nai. So abang bagi na Yesus Kristus asai pai ojo to koroni asum sokno nakar nani nangai. Tangan mana jek borok kok keraya ngai kai itu besar kaka. Abo tahu je sekian mana? Tahu na nangai. Ani borok yok nani nangai. Solution tu mana bagi no? Asal proses. Berapa Bible nak kaham kau pori nak kita tahu indication kaisa no Yesus Kristus asai nani. Amen. Kita tahu kalau sen Yesus Kristus asaya ko azor ni borok ya. Yesus Kristus already asai paika azor ni borok sesen tahu. Amen. Haleluya. So tamu kalau ya dia pro zora nasi nai maybe ini first time pajar utama ba busi apa nanti mana asumsa awal bagi sen hasilnya asa mau sen tahu tang lain. Amen. Haleluya. Praise the Lord. 21 sentang no love ni sau ai kerong ini cuma borok ai kerong na hamzah ni kam lagi haleluya praise the Lord so verse 23 sentang no the son of slave wife was born in human attend ni sau okay apa ni selesai kasih dia asal kau punya tang lagi wana hagar kake tamnai bini physical salah berizah itu kaca tu jadi pesanya tiba. Apa hanya hagan ni bahawa besar umbo, asai mana ibu muke Ismail. Dia bas Sarah ni bahawa besar umman hingga ke, apa physically salah berkaca di umman ya. So Holy Spirit pola ni bisnis di umman. Amen. Haleluya. Apa ni bagi lo? Tabu neng ni baik tadi pandai kapau jadi pun kaham neng lagi. Kaham baik kait ni bawa kalau kau neng ya kaham bisa be. Piaba, jepun neng kalau baik tidur saat naik, afrono covenant, promise bisingo, semai bisingo neng apa yo. Amen. Ambagin osa kalau sentabu Galatia wo poreke, obun nogo. The son of the slave wife was born in human Adam. Koroksa selengzet haraini, je muni ni obo je pesamani, abo sera berkaitan je emani, abo hake processor ungo. Hallelujah. But the son of the freedom wife, like a freeborn wife, was born as God's own fulfillment of His promise in Esau. Tiaba sarai ni bohong je busang mani, amke kain tu musung jak mani, kain tu semai tak mani Allah abo. Amen. Hallelujah. Antara kita orang choose kerana ke, take as a reason of no verse 24 pun lagi tadi. These two women serve as an illustration of God's two covenant. Hallelujah.
orang korang ni beri temu Abraham ni koroksan ke punya ni sampai Sarah te koroksan ke temu Hagai. Okay, duita promise ni kau harus kawin dengan orang. Duita semai ni kau. Kaisa ke physical semai, dia kaisa ke spiritual semai. Amen. Same tahu ciri sini mungkin tamu semua sengsara as a borok. Tamu sengsara as a borok. But Kristus ni kita tamu spirit pola kaitu ni dukung ni kaitu ni abang burung sana ni. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 24 nak beritahu. These two women serve as an illustration of God's two covenants. The first woman Hagar represents Mount Sinai, where people received the law, then enslaved themselves. And now Jerusalem is just like Mount Sinai in Arabia, because she and her children live in slavery to the law. Hallelujah. Verse 26. But the other woman, Sarah, represents the heavenly Jerusalem. She is the free woman and she is our mother. Amen. Hallelujah. Nanti kemang borok, obono, belai ke complicated ke borno frengai lama boroi tono. Okay. Aro ama ni sijak tomani pajo kemang zagaw tamo ama kai toro ni pahajo frenzagi tomo. Okay, piaba ama sabno represent lai sarano represent layo. Okay, tadi male puila ama unai sarani bisintu jo Isaac asayo. Isaac ni bisintu Jacob asayo. Jacob ni boso mono Joshua asayo. Hallelujah. Praise the Lord. So abani pakai sini source sini lama bukan sini bozagin pakai senugo sarani aruni sini bozagin payo lama seranjagin payo. Amen. Lama sabong pakai Yesus Kristus dan Tuhan ciri lang bawa. Amen. Haleluya. Kayo kaham. Bini kairok ba? Amzak ba? By flyer. Verse 31 pun ada proses 31. Galatia chapter 4 verse 31. Hake takublo. Seng seleng ni busaya. Seng bidik ni busase. Amen. Praise the Lord. Seng amuni ba asanya busaya. Soy polati asai mani. Aze asara ni bosong azaga osusen tabu. Amen. Haleluya. Tadi anti isa kelaikan tasiwan tabu. Dan balik omor oklo pusina ga at least Bible taksata ni pore lain na ga. Itu mana? Agak se owara ni omo hagen ka azaga ma paile. Piaba omo hagen ka ga borok selan zago. Itu mana? Japro sida atau menikah kau zo sapro gake taza ni kamu. Pas japro Bible pore lain ka ga batal ma yang lain kan layo yang confuse lagi kamu. Haleluya. Kamu gak bisa kau pore lain sini. Taisa kelaikan bus lain asing kalah sini. Amen. Nadi. Jeng Jeffro Adam asaika apro sempurna lenen kiri. Ida ini. Tentang Singapura kemo. Buat apa semua sampai kasih sini sih? Itu mana? Apa semua asai pagi ada borok kisah itu tahu kamu. Siapa borok ni kasih ada kamu tahu? Apa saya kelak apa? Bersama tahu menjaga? Saya menjaga. Haleluya. Praise the Lord. Apa ni bagian borok ni sudah menjaga tahu? Sumso genar menjaga. Tahu menjaga? Sumso genar menjaga. Haleluya. Praise the Lord. Asum so genang menjak ni bagai hakam asum so komoni bagai na borok tahun gebang mas zagawo problemo kelayu. Even ini story hanya nengka tong sidra nengka gebang mak ini borok jatuh terasa red kelayu pas siko bongkoro sengke salayu mo soni borok tani kayeng mana biar ni idea man kelayu. Actually apa ya kamu je sum so punya tiba asum so ni bukan min hari nungsa bawa. Okay, क्या मुझे क्या उसी को बोलेंगे बा, अब बहुत ज़्यादा नहीं था बोलने से मैं क्या, क्या मुझे कॉटन सोने तो थे, no, क्या मुझे मुझसे सामुशी तरह का खलाया, बता मैं क्या वो ऑटोमेटिक पैकेज है आज तो ये दोनों ट्रांसफर बॉर्डर आपनो साइमन स्लाइड या रीजन कैसा नो बिशिनो ताम तमने आसुसो तमने है क्या आसुसो ने आज ऑफर का आपनो बॉर्डर साइमन या नहीं तमने बागे, आमेन, हालेलुया, ताकि हमारे जैसे जो डॉक्टर जेप्रो
neng bahamka ngaka borok teng sitang wita bekas sange payu da ai neng hamka sebelah tu tong tong payu jepro lu tu aja ada mana ma bokok bodoh dia semarang sableh ka ai dia win pa dia mana tiang ngai payu tangi apa hayang ngake tamai jepro kat habasar mo tak ba encouragement jepro sok pa ya apro apa hayang mo ka apa hayang sen no haleluya praise the lord apa cuma soro amba sawo korasa pura ro jepro tangi sainai dalu no sibla hayang ka bro tini tangi tan bini sa jolon bebong judani tangi ha bini himani judani tango bini kok samo judani tango agar panopon phono bela ta tongpon kidari phone ba proyek ko pada tare mon nango thaisa ko dadu sigla ni kam babla ni mani haleluya same dini borong kunu suro tani kam thogi ma nyani kam reason kaisa no jisu kristo je samung ka amplai kelangka amono saimen nyani kam mani bagai amen haleluya tare so ko ko ma salai tare ko to maka hamri sin jo ni khane tani ma saile reason kaisa no a borong saimen nyani kam ka bo position so pai ka amen haleluya na di chini life of berman hundi kesen niam te keplai uni semanya jesus jepur nang kubunya saiman dai amen jepur nang aku be kun len den kre a sorau nang kesen bong nai problem klai nai man kamang ma area komi den tam nai torsa sini sini kom nai khas lagi kom thogi ma yangi kom nai haleluya praise the lord but jepur nang kubunya saiman no alate tamo no a kesen te shopaya amen haleluya angkema zoron sawo nadi nukumo problem payu mane no abo nono siklenai bagi no problem paja bagi ya haleluya jepur nu poito tombo problem sopai mana tamba ni ya poito bagi nu problem no reklai ro ni thani authority tombo te reklai ro harmoni pai nung je soi kai tu nu kungi asin mung ni thani nung sago amen korsa borok porija pori thari khande tamo borok porija ampai kaham ke sikabo te pori ka pasengo think to good student je borok porija kata mo pori ka holo ba masugo keba bini result kata mo okay seven problem same apa halo je fru nang kristo pass je fru kristo grei fail kristo kontrol je fru problem payo pasengo kristo grei afro je fru problem payo afro borta mo fail nunggu. Haleluya. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini karma. Amzakma. Paiflaya. Amen. Jadi Abraham rindu tunggu kaito bless kelaya hamari kelaya. Duita ere ono kelaya. Piaba kaito direct saka ang semai mani ang semai no nini ap kolati asai mani ap besani bisinti no ang kelaya fulfill kelaya. Amen. Same up promise hai da tabo chini life ko sabo sopai ka Jesus Christo sopai ka nini any problem are the solution kaisa no Jesus Christo nini any question are the answer sabo Jesus Christo amen so abon nung to mun accept pai nai mai jang ke jesu ko na kafra di a kafra mo ngapon nung kafra simis to mai ba ar te kuno solution kere sala solution kere amen Nadi, when we surrender our lives to God in Jesus Christ, we become God's children. Amen. Nadi tahu kait tu sebenarnya ni besar kerana musung jago, besar ni alai dah kau tunggu abang musung jago, but tahu ab besar hanzar nai, takkan ab besar je orang besar kerana musung jago, orang hanzar nai, bini duty kita mau surrender kerana ni. Ya persubui nadi, submit kerana nadi. Amen. Kalau sebab ini James chapter 4 verse 7 40. James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Hakenoro kaituni thani bomdi. Hakenoro kaituni thani bomdi. Okay, next. Soitano kebeng di. Yes. Hake bonoro naroni kharnai. Hallelujah. Tahu kan di polis pajak bu, dia orang kasih announce kata. Nonton mulai, hagia pajata. Hai nggak lana, buat pajan tam kah? Apa yang lo kasih review pajak? Tahu lo bangla pajak orang lori kau kata. Hagia pajata dia tahu lo deh. Pahinda bro. Karena Polis pajak beberapa pun dia pajak polis pajak tahu kapan ni? Hai mana? Bangla orang tahu hai lori kau kata. Kue tam mulai tahu deh.
juta darah kelanjang, mani beda kelanjang, aku pun ada pada tadi jomlah. Apa kan tulis lah sekarang orang ini kan, orang itu kelanjang tiba, semua itu dorang. Same, siapa nak kait tadi submit kelayo, ya pas subir wo. English mereka tiap saw. When you submit to the Lord and resist the devil ini saw. Bukan kenapa? Nengkai yang tadi submit kelayo mana apa syaitan ini bagai beran nasago. Okay, kalau ini beran nasago, ini yang gua payment yang gua betul yang apa? He will flee from you ini saw. Ini orang ini bawa. Haleluya. Flee word itu apa sah? Itu solid. Normal karon tamban. English baik? Run. Ada mana? Flee, maka bawa hewan sah. Dia berbodoh, dia berspeed. Tahu nggak boleh? Nggak lagi no. Himka po, bawa kapal orang bawa hanya asal normal menunggu. But jepun nekai tu kan ini life tu submit kelayo. Soidan ari rezak wo, ari rezak mana bagai bini tadi odikar keringi kamu ni yang final ni, botamu. Flee, juta, kopi tamu bertuwi, payment orang emak kerja bagai, memang ya kali bawa karu, asal speed ke karu, apa tadi mungkin explain pelajar kayak gini. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Sejak itu tamai sikla tamu. Baru ni musuh tamu kamu, sampai kajian ni itu mana? Enggak ke, apa bertampai, lu kamu cerai siapa yo, responsibility siapa yo. Okay, apa lagi kemana mak? Yang kapal itu mereka, saya soy balik, apa lo? Bok ikan baca. Aja ya. Okay, ni saya perlu boksa bos baca tu tamu. Dari kini lihat kayu. Tamu ni submission kerja kayu tu. Itu mana? Saya perlu berar saya perlu apa zaman lo? Berar kerja perlu le. Sama nama saya kayu. Asal naik tapi pungkai manusia. Asal naik mana mungkin dia pos rokai bani share. Mau makan sasa saya ni ya. Cina aku dia lagi tu. Awak bukan orang sopa. Masa saya kai bani. Ayam pernah kelai. Awak tam lagi pun payah. Sama nama saya turun payah saya kalau payah. Same. Nini Jeffro life kai terus submission kiri. Spider tam tu payah. Musuh ni payah. Mau hai sebelah. Mau apa yo, apa asugo, ni nol sai ko kelango, nono dong sobat kai kelango. Haleluya. Praise the Lord. Abraham nilai pertama apa? Kai terus submission kerja. Kai terus sana pun nasi mak kerja. Tamu kah? Dari ke bawah decision nala jaga. Ini kai cerita. Kai mana cerita? Ada mana? Salah bela, mas makan cerita bersama berike ba. Tiga solo. Itu mana? Agree kah? Kaisa kah? Asal bipot shop aja. Orang nanti bini dah ada satu problem kelakar. Bini nu kamu problem kelakar, hagar mu problem kelakar. Hagar tetap serai kau bos sama kau sini bela. Nggak apa sontak muka promise su kau jadi. Asal ikan kau tadi jangan kerja masalah sini bless mak kerja sini bela. Kait tu bless kelakar, bang kelakar. Siapa? Kait tu decision tapi ya bela. Kait tu decision tu bini basically asal ruai, ketal pos songsiang ruai, keplay kerja ni sih. So kait tu bini decision tu tahu. Siapa extra umur kau bless ni mak kerja sini, hamari mak kerja sini, hamari kerja ni. Siapa mistake koraksa kerja, kisi set kerja ni baik, mistake baik. Kau mau borong ni life tamu kah? Okay, sentamu dulu na, yang take country by take country, even Pakistan, India, juga ni lah dos matri, tahu apa? Arab orang khomsa bawa, apa orang bos khomsa bawa saja. Oleh sahaja, nengkau baik ke tema gelar, nengkau baik ke tema gelar, buibu nomor ke tema gelar. Promise apa yang nak? Okay, anak sekolah sekali orang kan silai pun tuh kerja sih. Okay, terus samadar ke isyarat kafi है. Haleluya. Praise the Lord. Tanggal promise apa nang lainnya. Amin. Haleluya. Sama problem kerja tu orang musuh tahu. Biar kerja Aglen orang solution ni macam dia solution sabo. Kayu. Amang ini neng siapa kayu tu ni apa ro? Tamu ikan ni orang nok kenang ni kenang ni tamu ikan ari khasa tu. Jadi tu asal protection ari tamu ni bagai soalan tam paymentnya. Ari bari ti paymentnya. Kalau pay semai jangan pilih ti tam sama tong ba. Or people tamu ni
Karena di sini bini, tapi kuno, tapi ekstra lama kali. Haleluya. Kita tahu saw soalnya karena musuh. Haleluya. Kalau sepas dari kau kan sawan. Pakistan no preach banyak kembali. Kayak jadi kau makan sangat kembali. Haleluya. So, bini ministry kita mau, boleh memang di terakhir kembali. Trak kotor bagian, chair sabun apa memang program yang beda jalan kita. Kan asal kau tongrai montro kerana kita lagi ya, nanti ni how pai the gospel preach kayak nono tong sok lagi kita. Jadi, so macam pandai sini tong orang aku aje evil spirit the power bagian attack pada ni tangka. Gaya itu sudah kami mana lihat, boundary ni sebenarnya karimat tangga. Tangga malah hasil bukan kotor sekolah ni suari bagian kurang power pajak ni sahut aje pandang itu mana. Haleluya. Kaya pandang mana ke menunggu ya bono. Evil spirit payah orang nuka. Amo sikit karga ni sahut tapi orang tu ikut lagi tu mana. Adik tu kau mata dari. Haleluya. Praise the Lord. Apa kan kalau brother bini live ni kau mau say kerana mana. Asal tamai mungkin apa ya, berkait dulu, kait ini dulu ni. Okay. Awak kalau kaisa biaman nopo, mana nopo nopo biaman kelai tongka. Tu bobo nopo ni related tu bobo prayer kaya tangka. Kaya kaisa osai ni saya urus sampai kan. Okay. Awak kita beri saka, andi negara tinggi manglar amat kan sinai. Agak pilih buku itu, wajib malah orang orang tahu orang dari Israel. Haleluya. Tahu kita kalau saya ini je prayer ang bahasa Mangla. Tang malah apa ani select like ko. Apa ini buat declare oi baru di kan baca. Antang okor ros hawi to. Maybe ini mukhan malah mamuni sangi mano. Maybe neng pora ke teringi mano. Maybe tamai belai kino lugu ni makolo suja apa ni mano. Piaba Jisu baca fruk kerengo. Ini a excellent level. Aje tamai ketar level. Hai keba kai tu nenduk mi borak umari bagai nengkare sudah bukni kan payu. Amen. Apa ni memang senjata zaman kami ya beri wa tamu kan hamari. Amen. Senjata zaman kami ya beri wa tamu hamari. Amen. Tanggai nentabu special kai dorok Yesus Kristus ni cari. Sadi Yesus Kristus ni cari. Yesus Kristus ni cari. Tabu belai special kaham. Alaida. Amen. Amen. Kau itu banyak belum? Yes. Haleluya. Baik buku tak boleh. Bisa saya tongkok. Dengan itu kita nak boleh. Okey, so untuk bukan nak mana? Kalau yang hambai cint buku nak bawa mandai macam mana tu? Mandai. Nanti, maybe dengan post aku pun harus sok baik kena. But ang open orang sarani muncul pun juga kerja ni. Haleluya. Kait tu belai semua hamzah tu. Upaya tahu kaisa no pun juga kerja nasi misi. Aji maya, ke pak, kalau ke aji zaman pak, maya, kaham nolak, mentangzam nolak, aji maya, Abraham aji mana naikya, muni baik per kaya jadi bosong ya resin hendak, aji mani fulfill langka, no, bini needs no bini je promise no sahab fulfill payman, kaya tu mana promise no kaya tu fulfill payman, amen. Amal itu macam ka bawa mistake lain. Kalau kait itu tu promise kerja ba, tiada apa sempat leleng kena. Hai kono, up promise kait itu fulfill kerja. Ayat ini je promise fulfill kerja kau ni, even tahu bawa continue ni kamu. Amen. Praise the Lord. Karena je poin itu benar loh, Abraham ni bos orang kerja pun misal. Tapi neng bos orang poin itu pelai. Je Abraham kait itu poin itu pelai. Mani, akai itu semua tahu poin itu pelai. Abraham ni sentamu nukung kaisa, bos orang kaisa. Amen. Even since Simon Abraham je pun Israel asaika. Itu mana? Ismail asaiku tu kan hai pilih, awak sih sembuh. But Isaac asaiku tu tam problem sampai kaya. Kaya tam lagi, tadi, berapa lagi? Problem tam sampai kaya. Ni besar dengan tadi ni kaya tu banyak dijaga. Sahabat tu orang besar tadi mana? Serai kerja kamu itu tahu prosesnya. Kaya pun banyak. Ya Abraham jepun tak dijaga, apa tu bini faith level, pusuk level lo. Kait tu rekha besar, tapi kait tu enggak biar tadi. Nanti jam orang sampai jomba, serap sampai yang kakak terangit kakak, rata dari bagai, besar rata dari bagai. Haleluya.
All the concept of pakai tem serai kan. Genesis. Makna Genesis chapter okay. One. Abuni sal kisah oloke. Kaitor Abraham no am jogi naika. Bobono Abraham hnei rika. Hake Abraham korang jasa gei ang orosi ini saka. Kaitor hai ini saka. Nesla no nadi. Dini hamzat kukma koroksa susuk nusla. Ishak no tuyei. Ha moriawo hanggei. Ang kunukma ahatayo telangai tanggai. Sogi ma barugui nai. Sogi ma barugui nai. No problem. Rathare sogi ma barugui nai. Mahai ma tokna bo khna tokna bo bro. Besana rathanani. Aine somnani, amro barogani, amku khna tok sagani. Khna to gada. Biaba Abraham je soi jaga solo sampai kan tes ma khajne ble. Yang ya presiden nama ke pono ready khajne bebab no. Puila ready klai tu tamu thanga muni ro beka jari kemika. Lo tabu le apa hai ko ding pino tes ma khajne ble na. So abu di bang tam klai ko satu asa ke tes klai bang tam saga trani ni serai no. Telan ge rathare baru ini. Abraham tamu kha perila next morning verse 3. Hake Abraham Adrop basakha. Te bini korai jika sakabo maniro goksaka. Bobai baksa te khorok nui sela sikla te busla ishak matika. No problem. Apa tu botamu kha kubi no up faith level excellent level of je kind of direction dekha abu ibagai ready kha busla no tamu kha logi tui korai tui ar mani kuni je rathana baroga bagai nang mani abu tui logi korong ni sauna telandik khangka ni sa. Hallelujah. Hallelujah. Next time verse verse 10 purdi. Chapter verse 10 22 10. Hake Abraham busano tanah bagai dasano kariui harka. Tu karola yang kata te knife cakul karika rathana di bagai. Busuk jero sobi kya? Aha jero sobi kya? Rathana jaga sobi kya already Saku harka. asuk jero sobi kya? Harka. Woman punya itu kana. Okay. Even busala sembali kono bono. Tam listen. Segala pun lele. 7. Verse 7 purdi. Ishak gufano Gufa. Ishak gufa Abraham no hai ni singka. Yes. Apa hake gufa hai ni saka ni tamas hazla. Ishak hai ni singka. Nagi horbai bol sibisi tongo. Tamoke sogoi barok na bagai merale kupabiang. Wahai mata orang berkata originally baru mana tambah merah nora tadi baru. Enggak serai itu boyos enggak kok saiman kemana bu buziwo. Rata apa kita menang? Merah nangu ke bahu bol botonggo, sakur botonggo. Memang tonggo merah kipiko. Nung merah ni satu liam belah nora tahu. As a book hungry, papa hai mata orang kana. Hallelujah. Hallelujah. Amor kun phana mane tamai azara Abraham ni situation for the next 8 of many faith ni ko bai bang phon Abraham hai ni saka hazla kai ter bai thang no sogai barok na bagai jugal woi nai to problem ar ko thaisalo ko da bini answer is betamo kai to no dia kelai duan dia kai to already bon ta gijak se tamani da gijak Nasla rasa telangai, rathare, baru ini. Ketahu pilihan serta pakai apa salah pro, kaito no zogalai rumana biar kelai rumana.
Geseng bosan seng tahu sobat ya, already sakit tikla jatah sobat ya. Rasa orang pakai ready, baru di next episode kamu. 11. 12. Hey, 11. Tamke Subrayong ni Swari Cuknahani Ringgai bono hai kini saka yes. Abraham Haki bo saka I ang oros sei Kai tor hai kini saka Neng serai ni saka wo yak kati sadi Bono mungsata kragi Tam ni himke ang sawi man ka Neng kai tor no kiriwano Kai tor no kiriwano ang nukha Nengkai jono kiri wono. ang nukha neng nisla kroksa susuk nobo ano runani ya Kesan dia. kesa liya Kalau boleh, saya saja kata bu. Amin. Amen. Abraham lo Jisu sa kai do sa kata mo nusra terani rata di. Bo beba mo gosika rata na jaga sangi shogi kya. Tangi lo sauna koi do play. Hai jana. Jaya ta giwa mo do ta mo gosina bagai ready take ko bu kya. Haleluya. Tetapi same kai do nona na sai do ta mo ni di bagai lama Jisu Kristus se lama no na koi do play. Kada kalai. Question harus sebelah tahun nanti. Abraham tu bini point jono penuh ke berselana point jono apa nak ready. Nene tahun ini point jono kau dah penuh ka. Aduh apa point jono nentu de tong. Jisu je lama di sana stop baik ya. Lama no neng. Ini apa ani bagai nanti nentu de kau sikap. Amen. Jisu ni tuh ani bagai no pasal boze rakar zakmani, bothar zakmani, athai kathar pasokmani, apa ani susah ka. Nor point jono kau kelai. yes Hallelujah. Praise the Lord. Nanti faith mana apa? Faith point tu mana apa? Kubui tu. Buku baca sepenuh mana sana aja explain price how mana. Even kemas orang orang busi ni berkait ini aku. Biar aku practical aja tu sok payo explain price mana hai kalau apply ke kami mana. yes Amen. amen Abraham kai jono point tu kalau bini pun kita explain price apa keren. Kan mana? Biar bini serai kai jono anu lekaba. Okay, kai tentang yang apa? Biar bini buku kita memperkat kai jono zugali ruan. Faith tu kenapa? Haleluya. Tamu nujun tahu orang tahu kai sana question sen kamu kai tentang rumah di sini kita masalah kita bagi rata dengan. Wah mungkin sen kamu lana kai sana kau pajamu. Biar Abraham apa pun kan dia. Siring bawa no obedient di ya sangi nak. Kai tu kaham. Praise the Lord. Tahu no orang kau itu ada kelai. Jadi kai mana begini kaham kan ni. yes Kaham ni bagi kafir nana nak. Neng bunyo mai bagi saya mana bayi neng kai teri bawa kaham ni ya. Neng kaham apa ni bagi neng bunyo mai bagi saya naik. Kau berapa sih kak? Haleluya. iya Neng mungsasat kelai mana bayi neng kai teri bawa kaham ya. Neng kaham apa ni bagi neng sama kaham nak kelai ni. Amen. 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 Haleluya. Ada kan sombong di orang bagi saya sini bunyo apa yang kai teri bawa kaham ya. Neng mana ni kaham apa ni bagi neng bunyo bagi saya nanti. yes Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise. Jadi kalau orang tam sa, borong betar ka, borong betar apa ni bosum so kena tinggal. Bosum so tu toma bagi saya, borong ma betar bo. Kalau begitu kan, botanya sama saya kelai, asum so toma asum so lipat lagi saja, saya korup, saya sama nak kelai bagi bosum so sobiya. Haleluya. Haleluya. Kau kena yang lain sabo? Adam. Kau kena yang mana tamun ka? Sumsok yang kategori sok baik ka. Besar kita tamun kelaya selah asal iman dibuat pun nak lagi obo. Laya. Kelaya tu sabu dagi selah bono bopai nak kami bertali deh. Kau buat dagi ba? Dagi ya. Sumsok ama haki asal ka, ama haki bertali kaya. Kau baik bertali jangan nang liya. Aku borok terima setiap pun nugia ko. Bos sabu sering bertali ba? Di kangka bopai nak kami. Tangi borok bertali mangka. Reason kaisa no sumsok to mani bagai sumsok bini bising tu nuksak. Haleluya. Hanya ke hanya orang korup. Ini boleh kaham tongke
kaham mongkoro. Tabu category undang tabu tonang musungu Adam je saya kelai sunsogo sopai mana azagan undang tonang musung ke neng bahan tong sitrawo tongai neng bahan rap kelai neng bahan sikok nai neng bahan kawisa nai neng bahan korok saratan nai neng bahan category undang tongai tang male kesama undang hamzago. Biar tong abo ani banilia Aze sumsok saya tongmani abono sekana bagina jisu payo te payi sekali kelaka angke batabo kesamulia sekazak ketar kaham kategori ose ini dan tongmono accept kelayu kage ketar kaham abo niri bisite overflow ke nuksakai. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kayu kaham. Bini kayu ma. Hamzat ma. Pai flaya. Galatia chapter 5 verse 1. Kristo 증거 비역하. 하게 타보 구위고 근데 타모 증 비역사 뭐로. 비역나 이게 사바. 비역하 니 사바나. 뭐라? 5 verse 1. 베르는 친구를 증 비역사카 크리스토 증거 비역하. 누구라블레 증 비역사카 Pada palka salahnya, jeng fiokzaka, Kristus no fioka, tapi individual saja bagi salahnya. Ang fiokzaka, ani Jisu, ada fioka. Amin. Orang fiok naik dah ni sah, na fiokzaka naik. Pelai berapa kok? Kaza, kengza, orang pelai. Pelai mana? Asukzak, basazak, pelai nyamle. Saya apa hai lo? Jeng fiokzaka. Amin. Abraham ni program tani mana hal lain ke? Aku tahu mungka. Aku nak buzi nak bagi si. Actually aku tak haya bos tahu cukup. Kristo enough kini lain kok. Amin. Siapa Abraham semua kaitan pada tunggu. Hai pada kaitan pada tunggu tu baru mistake kelaikan. Neng bahaya kaitan pada tunggu. Maybe ni lain kok bahaya mistake ni pada tunggu kena. Abraham mistake ni yang belum tu yang disebut kablana kong kena firka poi tu kelai firka. Nengko mistake kelai mana? Mistake tu tong yawi tu amu ya pun showy payo. Abraham haike ni bising tu bukai tu bless kelai day. Amen. Haleluya. Ang fail kapori liya. Borok tu orang tadi pas dah no. Ang pas tu senlai dah. Bos pori kelai ni le. Neng lana. Tongmu no, angke dogori wo tong pangke sempung ya tabo. Ang fele kata damo, apa hai yang kiringnya? Haleluya. Praise the Lord. Waktu je sempur lai tu beri di tamlikan. Jengtam play motor di salui sar tu beri di sini waktu. Selatan kita mau apa itu nak apa kan itu. Gawang di karakter tu bawa hai, tu beri di mana? Hal berkata, hai nak belajar apa walk ni karakter. Even sensasi orang apa bahagian itu. Okey, bodoh tu kau, bodoh saw. Hai dah, orang sensasi ni kamu. Kamu nak karakter orang tamu kan ke? Tamu ni, ni karakter changes sampai yang baik. Karakter tu orang sebro, negara hai, ni life destroy kelayu. Karakter sans ro, negara hai akan jauh kelayu. Apa hai tak undi. Amen. Praise the Lord. Borok siapa orang yang selamanya ko freedom, sangat freedom ni. Fiokzak. Agi fiokzak. Adam fiokzak jadi apa? Tahu kaza ni kaya tak ke buku pungsa ni macam mana? Nak percaya naik orang ni macam mana? Biar mal mata orang ni bisingo, okey, kalau mal mata tunggu, abang orang dia kontrol kerajaan nak bagi. Biar Adam siapa korasa kontrol. Agar tamu authority kena. Bila kali siapa tamu full authority, full power, freedom kena. Amang yang berthai gara tampur bukai tu, unus saya. Jasa hata yang saya pajak, nengobo tak sakruti. Apa sakit nengki ni? Kaya tu bini hata yang saya pajak belana. Tani saya ni sama. As hata ni apa ni? Adam tani saya jemlen. Tapi same kaya tu tam kelaya. Yesus Kristus tu sebelum tam ni declare kelaya. Kedah, kaham, masalah kering. Neng setahu, akai itu declare kelaya mana dot abu yang ko.
Angani musuh di saya congai, ani musuh di kafarai, ani icha, ani like dan kamu tahu kamu kasih. Ani like, ani icha. Itu na. Apa yang kan kita tahu na, hai na yang di pondok like pilai. Ado mahai no mahai yang kena ado loh. Ani like, ani icha, ni kap kau, ani hik setagi wang sana ni dan sama malak lain. Apa yang berkaitan thinking pakai lah itu mana? Haleluya. Kaya to kaham. Bini kaya apa? Hamzat ma. Baik pelaya. Saya tinggal di nanai. Tahu kaya isuno galai ke. Hamzat apa ni Yesus Kristus rohitam kaya ciri langgawa kaham kelaya. Sadi kaham kelaya. Kita tahu. Jasa kawo sabuni kono sawi to. Amono situ tu sinto amono misguided tu mungkin ke lama kororo zagu mungkin amono bela kirba singsana kaja haya orang sempori ke sabun itu kata singo Abraham ni bos ni kok bini bihi korok suto korok ni kau korok sa ibu muka tamo Sarah de korok sa ibu ke Hagar ke illegal wife Sarah ke legal wife Mana soy bihi nggak sabo Sarah soya temporary dah sana ke sabo agar kait tu bianti lama senam ka Sarah aku di bagian sen oh sana tahu verse 26 tahu lo Sarah represent the heavenly Jerusalem Hagar represent earthly Jerusalem bagus sika tahu Jerusalem tak tahu Tongable, bo sabni capital apa? Israel capital bo utama? Jerusalem. Israel sabah asai pai. Jisoo sabni bagai? Israel sabni bagai. Cini jauh ni bagai. Amen. Haleluya. Kita tahu cuma cekai ke promise primary ak ketal Jerusalem ke bo sagawo? Sagawo. Tolawia. Bo sagawo? Mana abo ainsa kau, oh sesuatu yang kau bawa oh Israel. Okay, same. Hagar kau abo represent kau oh sesuatu Jerusalem lo. Abo kemana jada? Kemana jada belanda? Mungkin Hagar ni sama belanda sih mana? Hagar kau represent kau sesuatu Jerusalem lo. Mungkin tahu Sarah kau represent kau heavenly Jerusalem lo. Sentong pai ni apa sagawo? Kita tahu ini bagi decision bawa mulai Hagar or Sarah Hagar or Sarah Hagar ni ini orang korban ni abos orang nak musuh na Sarah ni ini orang korban ni abos orang nak musuh obviously Sarah kaya tu mana abu ni bagi no Cini bagi ama sabun kan ke mana bo ama ni bosong ke Sarah ama ni bosong Hagar dia Oke, ke orang abang ni mention, mana sabun sawi do. Sarah, desen, tuh mau zora mau tahu sen, borok, mia wahai ni borok question kelai orang. Ama kai do, rikun hari Galatia chapter 4 verse 26 sejak kau ngaji amang ni sejak. Ama pakai ngomong sejak kau ngaji amang, ni dah ama kai do ni tangba. Sabun tamu represent kelai do. Amang tu sen buziran nak kelana. Haleluya. In verse 11 or 31 apa kita belum dia brothers and sisters ni so senjata orang sawi tu. Ani kapang ni tako buku so. Tam sawi tu we are not children of the slave woman. Jum amuni di pesaya. We are the children of the free woman. Amen. Afiuza asongza a bumani sembosong. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Apa ni bagi do? Tahu borok rok bahai do. Tahu ke borok saksa confused kelai ke. Amba asai puru ni simino. Ani sini mumba te kubun jaga ni sebelah. Pada hendak bahai. Hendak ada. Tahu? Oh cerai orang susah. Bawa asai pun simino bina ama bawa nus kaimanya. Bawa tomo te korsan tu kungo toro logo mungkin. Bawa ama sam nong nai. Aje jangan pushi jangan ama nong nai. Jebu papushi wa mana jasa la pushi wa asala no bawa bawa nong nai.
abo bai soisui babu asala abure jani thangba original ama ba original ama no tongnai original babu ba original babu no tongnai ida ini yes haleluya ang asai pun sini akan sekolom payung ke bang malam ta ungni malo neng asai pun sini akan lo kolomin tak kena ba mungsa sejarah pun neng tong kena ba kubu tu selai ya bana haleluya bu pa tu selai ya bana ang apa saksi saya akaya tadi akaya ke babu pun dia selai manja abu jodoh baru nggak kosyu ada ya Jasad pada gian gelang di bini tadi bu komota gerai bu pas selai nari orang sab dong Drama ni bapa angin betul ni awak saya bapa ni selai ni zaman masa buang yang kaksa buang keripan dia apa dengan bapa manung naik aja ya naik korapan gila apa nama dengan bapa manung naik tangan mana apa ni bapa pun ni no selai saya Kebri komota kiri babu selain Amen. Maka sengsara seng evidence sebagai Bible sigun dogo borong bahagi senam tak ke baik dan kai terpilihan baik senamo ia mulo tamadawi. Abu ni bagi no jengkat kiaza borong si sangat kiaza borok kiaza kai dorong tongi butia kai dorong kiri bo kia nó tahu borok tong sao rồi nó thấy cảm xúc là sao kia cái đó cưới vào cửa tháng cái đó tong nhớ vào cửa tháng cái tong nó có gì đấy ba vui gì cái tong này đâu cái đó là cái đó tong mới nát cửa tháng cái tao mò cái đó lo với sinh sa cái đó nó không có cái đó cưới người gì cửa tháng ngang ao kia bà hai daily mà thủy này tao daily mà thủy này daily tiệc to Seng sim lang tadi borok ketik shock kan kita menubah pas family dengan no kapla. Apa mungkin sampai baik kamu. But mana sentam kok saya dong ketang na. Apa tangi ketang? Kai termani alar matamu. Ida ini. Haleluya. Omong kalau kita kan sentam mulai. Tiga apa omong pada tiga boleh layu. Ekstra omong pada tiga ko bukan siapa yang kelamu. Orang tanai pona bebang no kuno dino tiya. Piapa Jishu hingga ke bang morgul ni bagai sensa sakit kominai. Jishu kering hingga bang morgul ni bagai jadi kau lima kominai. Tahu sangat choice ni tadi orang sih. Sikriman ya kubui. Tangi mana? Oh jelang mau kai konan pai mani. Kai konan kat ketang ba, abu ketang utong kai. Haleluya. Ini kau wajah kau sudah sungguh. Mungkin tol rok ni pun rok ni timan je borok biang kang ni saw. Borok ni sungguh tak. Borok street being ya, soul being si borok. Pola bayar tak borok ke. Gong apa kita mau? Pola genang lang bayar, pola geri lang mak. Ni hari kita mau pola genang. Amen. So borok no tong ni, musang ni, buku bayi selam baikkan. Nona ada buku bayi selam ya belah. Nona ada yak bayi selamu. Borok ni hanawi. Aha jangan tam kelai, ketang borok ni pai, kai tu ni bising dong beri payu. Kai tu ni bising dong beri payu nak ketang no, kia buku tadi mana kau tong ba. Abu ni bagi no, oseng sara buku tadi mana, besar no buku tadi mana, pola no buku tadi mana, deba, kelai mana, sahaja di kau tadi sah. Amen. Abu ni sangat kia buku tadi mana. Sini research ni kebama tamai scientist tu dia research climate abu susah orang. Haleluya. Apa ni sangat terkaya. Jadi kemana borok science bagi compare climate tu no. Ni science dengan bagi science ni kaba. Nunggu siapa orang lain awak tentang research climate. Itu mana? Mau orang bokir tahu, kalau itu mau panggil makanya mana? Ada? Nunggu sasana research kaya bagi tentang mana naik, oseng mana naik, oseng mana sana not possible. Haleluya. Borok tam dengan mungkin saja kamu sentuh boy pernah apa? Mangki. Betul ada mana? Possible dan nabo? No. Awak masuk blood dia tu tiga orang pun lah kamu.
너 먹으라 버럭 리아 또 무슨 거 먹으라니 트위터 하이로 셰프이 또 배만 몰라 아마 스스로 프로그램이야 블라드 뭐 트일려 뭐 몰라 아마 아무 가이사니 만에 와 숨만이 너 먹으라니 버럭 리아 뭐시 되면은 뭐 트위터 셰프 너네 몰라 그 셰프이 나를 트위 어마운 거 응라 가무 순사로 할렐루야 praise the Lord 아버지 bagino শয়তানি টার্গেট তামো শয়তান সাইমানো ববর থাংনাই সাগরে শয়তান সাইমানো ববর মা থাংনাই বিনি ডেস্টিনেশন ব সাইমানো বিনি চ্যালেঞ্জ তাও তামবা why I'm alone তাকে আং সাজিং থানাই ও কাইতো পেছনা দ বড় রকম ব তালাং যে মানসো নগি তালাং চ্যালেঞ্জ লে আবা হাসিবলে হালেলুয়া বড় আবনো বুঝি মাইয়া एबा रांनि बागैफोर लामा करनाय एबा तारनाय नुखुम खालायदिनिफोर लामा करनाय बा मुसासुमतिफोर बर' लामा करै दङ यां सयतानले लुक पुलुक पुलुगै बर'नो हकाय खगै चलानि बोथानै बिनि लगि तलाना नाय दङ आमेन प्रेज द लर्ड साव थकाय जाना मुसु No. तो बर' आं थकाय जामोन बेलाय हमजाव ने तो दङ बा केरिङाबले आमेन Haleluya. Kaito kaham. Kaito kaham. Bini kairokma. Kairokma. Amzakma. Amzakma. Paipaya. Ya. Kadari kaito. Kaito. Ano. Belaike. Belaike. Amzako. So Abraham ni life sungnuka. Maybe mistake kana. Hai pana bo. Hai na hai halok na lagi keplai jana sopai manfika. Amen. Amen. Same. Ni life ani life bo hai no. Maybe kebangun mistake kana siapa tahu sengkalo manjui manfiru keplai ke yang berisih manfiru asyik nadi bagai pan hisabe lagi kaito kamu. Amen. Amen. Seng elam bawa tang sejak tu kamu pan geri orang tu sah pan ber. Ibrahim. Kiamel orang sah kerak lagi. Kaito. Baru sejak tu apa? Isaiah chapter 40, kalau verse 29. Ayo ukur ukur di. Ukur Bible kan kerja. Ayo menteri pajari siasat kembali. Isaiah chapter 40 verse 29. Sister Resmi, चलो. Boleh satu pan kering, di pan kering borok. Isaiah Borok. chapter 40 verse 29. Maka dah, doya apa pun sih, bos kamu. 29. Purdi, dari siapa purdi? Boleh saya rokok pandro, Eh. ke pandri borokno pandbok sini do. Amen. Amen. Samsung lensa kamu jangan bawa. Kau kerja di seban untuk diri pan mana tangi kamu. Yes. Haleluya. Haleluya. Tangan kau promise kaya tu boleh. Lensa orang pansa bernai. Por print bisa, ayo nasi por di pas awi. Tam mesti pajama itu malah lensa itu macam pandri digadi. Boleh saya rokok pandro, Eh. ke pandri borokno pandbok sini do. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Saudara dikai tu, Ani kaito. angleng ni tempro, Angleng ni tempro. pandro. Pandro. Ang kebel ni tempro, Kebel ni tempro. gerak layu. Kerak kelai. Han ketal box ini dulu. Han kedang box ini do. Amin. Amen. Serai kenamle. Yes. Abraham bahai no mistake klaiman bai alenza jangau tangi shogi ya. Sam gerak klaipika. Kaito klaipika lebih tadi bo. Amin. Amen. Kaito ka haksa oleh sabo borok munishu. Hanya hai sabo gara klaipika semno. Raja. Senda sobna hau tangi jisunan hari pelai. Ike tani thalai rocket bake. Hagera jisun jok sekali lebih dende. Sengba wang sungi pun senaya. Sengwan sungai serai sekarang kaito. Abraham kok kena pun sini do. Oleh wang sungi paisan. Amin. Amen. Amoin kelai sakit cini bagi sama sampai ya. Sama sampai ya. Sama ni kamu kamu baik. Nini ani cini jodoh kamu. Nora abono setahu accept that paisan. Haleluya. Ketar enam bagi dengan saya kau itu, nak ketar enam hari tong kau itu, kait dengan nak busuk lagi tong. Kita rengkah. Kau pun sih nak sih. Cuma baru tahu masuk bah, kau masuk di wei kait dengan ketar enam beli masuk lagi. Nentang kait dengan suri mana tong bah, nent ketar enam balik dengan kait dengan suri bo.
Amen. Amen. Kaya pun orang kait ni mungkin punya zaman bagi. Maya. Osai sek kiri jago baru nama bagi. Kerja tengah an ni. Aku songsak osai sek. Tanggai, aku sungsuk sekarang saja aku. Kait ni kaya mungkin punya beberapa sekali tengah. Tak boleh sengkuy zaman. Ha? Neng gue no bau hordi boro apa nak kita jauh tak sama kalau nak bukan kan aku kayak tu kima zaman neng kayak tu ni pun pernah bela nong arah le apa nak kayak tu sesuatu kau siapa lo orang kima zaman dengan ni pun pernah ini kau siapa lo ria nak bela kau siapa lo neng kima zaman mau kayak tu ni pun mungkin mana arah mau kayak tu ni lagi tu nak bela neng tahu ni realize kalau sih ya pun susah pun neng tu susah ya pun tu bozak panenteng tu bozak ya panenteng nang kai to ni tabo bung kuiman ka babu ni nyumiman ka tangge Yesus Kristo ala manos kalai kan ni bagi piaba kai to ni bung kenapa zugo to mani asa ni tabo nang kalai sa ka tane biar zara kuiman result abono dan ka tarke ka gari apa ya amen amen Moses zebru kai to malai tamu tamisa oi Moses tu yak la krudi sekarang le, aku mau kait terbanyak mana ya? Kamu hai pun dalam sidang tu mana ya? Tangge kait terbelai ketar, Moses belai, sumso kenal. Aku makanya hor selai selai. Kesimpai bila karena kait nuksak payah le, hor selai suka, hor selai macam kau masalah ya? Kau hai nak sih lagi masalah. Kait bisa ketar. Haleluya. Praise the Lord. Jadi kamu borong sekali. Am gizau tu tak kalah ini sau. An juta kaya tong, kaya tong. Abu metal ni, abu tahu. Ani Yesus anak ketar kelaya. Abu si metal le. Amen. Praise the Lord. Oh seraya ni juta ku jangan mana banyak ni jangan rumah. Tentu orang itu juta kasa kan bangun tu nak le. Ni besar le, ni kamar sini tu nak ketai dan kutulik. Orang dia pokok kira le besar. Ria. Tanda. Bini on besar, bini jadi besar. Amen. Amen. Sama-sama sama kiku berusaha, orang jauh tu memang kiku berusaha. Seberapa berapa sangat pada. Sama orang lain apa kiku aku tu dari orang ni saya bela. Asal aja bani jadi besar apa? Sen kait tu besar no, apa kait tu Yesus Kristus tu biar itu punik lagi. Amen. Neng susah buma bu faham tu sih, neng dewa access kalau ini besar ni mungkin. Tapi as kait tu selesai nai, Yesus Kristus tu asal ketar lagi. Neng besar zara tahu kait tu bakal kaham, neng awal tahu saya mantai kelayu. Amen. Amen. Haleluya. As haiman yang mana bagi no bipodo kelayu. Yesus Kristus sampai yang musuh. Sampai yang musuh. Jodoh sagrin kali tangka, jodoh sagrin tam kelaja, yang suka. Pina tam sama hi, an letas sudi. Ini jom lana. Apa tam saga? Tam gama pura apa conversation? Kalau lagu, awas sepertinya kan. Dia Arab tu bangun serang sangat itu. Pada maka, yang mana itu adalah Mateo. Zono betul. pada mau mikir. Dia mana kurdi? Dia mana? Dia Malaysia.
Yes, John chapter 13 verse 1. Peter the conversation is important. Verse 6 is important. John chapter 13 verse 6. Korila? Simon Peter ni aro shoklai ke. Okay, Yakung sui the mare thang gable Simon thani sobi kya? Peter thani sobi kya? Korila tabu. Peter bono hai ni saka. Hey. Subrai ni ani Yakung sunai haja. Hey. Haje bono Jisu hai ni saka. Angklai tomano nang tabu shoi man lakko. Olose kawai manana. Hey. Peter hai ni saka. Nang ani Yakung kisah sui man lak. Hey. Ang ni Yakung suya ke nang ang bai berikah nang Jisu saka. Hey. Apro next word in night. Simon Peter bono hai ni saka. Subrai Yakung simia ani bokrok ba yak bo sui chidi. Hey. Jisu hai ni saka. Tu itu buza borok bo sab sutra engka. Hey. Ini Yakung simi se shuke ayo. Nukan ablay betul deh. Or kamu buis jangan itu. Builah Peter tamu susah na yang itu. Jepro Simon kapal botam saka. Hai kita ni Yakung simi susah sila. Ini bokar musudi, pikun musudi, bohong musudi, bebang suil masih dia lo. Dia excited ni kata. Kapal tam saja show. Kalau satu itu buza borok, boyak suke nunggu. Sengkim pertama. Bisa harong nanti payo, ba hasing saya rasa wah ambagai Yakung simi suinya kan keno. Enggu, dia tu itu kita pajak ba. Amen. Yesus Kristus itu bagai senjata tam pelajaka. Kaham pelajaka. Tapi sengsara tu tong lala. Ini cuma baru aku question. Borok sengsara tong batang saya ya bo. Dia tu neng sengsara tong ba simbu kisah misa ba nangai no. Ke anak mau neng tam pelajai Yakung simi suinya keno. Enggu. Amen. Haleluya. Kamu orang di cerai koroksa. Tasa di mana saya reka, batak kelai di mana kelainya. Haleluya. Praise the Lord. As raja puru buma by face kelainya, buma sengka, nentangnya samula kelai. Apa bahasa saga? Mami, haka ama, sorry, nanti kelai dia. Jika buma tam kelai ke hai, dah kau. Hanya hak kelai, ya sebenarnya di belanda. Ida ini. Kamu ni life mistake tu, okay? Just say sorry, Father, sorry. The mistake saya kamu nak ada kaya kerana, ya bersih sih. Ada guilty feel klien or klien saya ni kamu tak tandi. Amen. Haleluya. Kaya kaham. Or klien tak sahati. Jepun borok guilty feel klien or klien sah go. Bok tek perasa boy bakal orang ni manja. Bon misi botong kopi dongi manja. Ama hai ente bok. Susah pun terkaya ni kamu. News on the recently, tam kamu mobile link case kamu, tam game dah thani dah tam tu dah awas kam kan aja just beri bukti kenapa ni? Game dah thani. Kamu ni bagai salah bela, wasa ke guilty feel kaya, wasa ke apna heart ke naka, tam ni kanga. Same. Ni life of mistake like tu, maybe direct Bible verse pun dan mana mana orang target pelajar. Okay, maybe dan korang sesuatu pun correction pelajar mana ni aku sayang ni tu kan. Awak bentuk pun dan sangat Oh, saya sebelumnya tiket mungkin sini ada balik mereka. Haleluya. Praise the Lord. Normal long di angkot guru. Okay, rom di kaisa hakor hai butuk tomu. Dino tentang muka arah yang keplek kelai reka. Tamuka? Yang keplek. Kelai reka. Tiket. Next dino berondong kan yang kan kelai dia. Niar kelai zabang di sebab kelai pikiran. Kelai keluar kan itu. Nentang Simon ka ayam tu kan ke kelai orang hakor tomu. Nanti saya ke tanggal tiba. Ida ini. Ke abu ke bagu puji selamat. Kisi sana ke bagu puji. Nanti ibu kisi sana apa tahu kain dor ke tanggal kerana Yesus Kristus tu. Jadi tahu maybe mungsa lama himpuro, maybe mungsa pada ni apa hai mistake pun nak Simon ni abu mistake ni Simon ka biar kerana di sini kepelayan ya terjadi. Amen. Mungkin dah kaya macam. Seselar macam. Ada polasa pasanya lain kisi sana. Life of the kaya ni. Just kisi sana. Okay. Polasa tu korupsi bagi dah lain.
Kok thay cả không phải kia. Xin lên đừng có đi cả con nó sinh ra được. Hallelujah. Pada fटाफट ओंखारना पाइबे क्या? ओके चलो गा समझियो. Praise the Lord. Nadi angnoro baike Bible tangsa ko ti mo tang spend ko nyang musungo. Amen. Tani ngaga anggo ko na musungo jempal ke to nyang musungo. Nadi kebang ma kebang ma sen salai man layo but jefro Bible by line to line thang layo apro ni asel ma ko juda ni thang payo. Amen. Amai body of Christ ni chini telegram of group to mo hai na regular sen Bible study layo a Bible study sen tam palai line by line kaisa pun koraya Efes ni simi sen lai mari tabu revelation pai tu ti jaga wo. Okay, so abo tam khlai chuno eko excellent level to anu get rom ni sen bor khorso puila je pro malai la yo busin de kok salai man lai bana hai hello bung tam ka onong ko kami de ka su kori asu joran mana bising adi jaga sen khani manya same oba haino je pro sen haino kaisa sharing khlai jago asa ka ono kasai to mabo I introduction jaga wo. But main relationship upro build jepro time spend khlayo na. Hallelujah. Praise the Lord. Same elabang ni kombo jepro time spend khlayo atom thokma asulma abu juda ni thang payo. Amen. Amen. Confused tai kering ni thamo. Praise the Lord. Hallelujah. Kya ma phane kering nen saisung nono mas kaisa island duni ke bahing no. Tong mana? Tong mana? Ini contoh mo. Gana gini kaya apa no? Geri. Nanti tamu, aro tamu sering sangai, neng borok dependen, borok neng asal itu. Kaya dini hanya tonggo, salsa apa yang pakai mana? Kaya pun geri. Nim nu pun borok tiga macam. Apa pun pakai mana lah? Kaya orang kotor pakai tonggo, jodoh kotor ni tonggo. Poromano tu ilaja thong laja ni dia poromano ni japan kelai memang belana salsa nang apa ini kan mang lesai sun jaga wo tongi japan nang atino ya adino pojo tongi mana di bagai kaisa no lama sabo Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Taman sudah je mahal kan tong laja ni tamsa lagi kan saimenya tam mana yang zora bari ni tipu sunsar khatra hai ni itu mana tui di komung itu mo, samung shortage itu mo, hai tong lana, hai nai apa hai situation hai nai, azora boneng, saisung pano, ani kai tu ani logi tong mo nai, confident ini tong iman dari bagai, neng Yesus Kristus baik, ahalok apa hai jenah nang nai. Haleluya. Praise the Lord. Cuma zora boros mono selfish nai, mana se worst only solution nung koi tong tu ba. Abu selfish saja. Abu tam ber. Ini ada clarification kait terkait halal abu sih. Haleluya. Antomun musa saya tomun bagi saya kapan selfish pun ini mana itu mana. But antom thoi tomun bilang tangil kaya by selfish nggak nih pak. Bah bos selfish nggak bilang tangil selfish nggak lagi pak. Tangma ani halal kait itu apa kan thoi tomun mana. Amen. Elia dia rinusin tanggal sudah lagi berindah. Jordan timani Gana wo, rukung wo. Sabu tong gana gini, kia bu gerei. Tui simi, lai kamu, tui sawo. Azoro bo sawo bai halo, kai terbai. Tui kang kang kamu tui nunggo, samung sangat dijoro, kaya tok hatlan ni se samung tutuni riu. Mungkin arah sentam buji thakelai, borok gana gerei pada bini dukho gerei, tangan balik kai ter gana tomo. Amen. Haleluya. Orang tim best example kita mau uji cerai, baca tidak, itu mana? Tomulo buma kana kering kele bini kapan ibu painai itu mana? Tai gebang mah tong toya pas hak hanya pada orang tangai. But buma tomul gara tong mungkin. Iko gara senasa sih kau itu mungkin kun lender kering uzam bokor. Reason tamu gara sabdo bini buma tong. Neng berjepur ni dikai tu gara tong saya pandai. Neng bebas zara ono tong kogoi pandai. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Kaya mo logi dia.
Simon di kau kan orang lagi dia. Ini orang tahu lagi dia tu ke ni orang musa semali kau awak ni lagi tu. Mali yang kaki no, tu ni yang kaki mana? Ada condition apa bulat? Orang itu kasih condition. Pihak bakai tu ke ni orang kita mana bokun mana expect kalaya. But no buat daily dan apa daily. Tang berbesar Hamzah. Amen. Bini Hamzah mau condition kere. Sadi kai tu ni Hamzah mau condition kere. Jadi kita tahu condition kena. Itu mana? Ama baru angin besar dalam kan di sana bawa dia. Itu mana? Agak besar bawa betul expect kan? Kalau bawa saya tu siman dalam sari ayat dia berkaitan condition. Indah related tahu mana? Ama hari ni asal bebas suruh bisa ni apa lain ni? Kaisan condition kamu. Dia jaga apa no? Ini bibi ang file pa nanti ba tamlay just halau pa no kasi condition to. But kay to simise tam kere condition kere. Anytime bebak zorar bosno belai keno hamza go. Amen. Hallelujah. Aga serai to dengka. Jesus Kristus sabni bagi pai. Sabni bagi pai. Sabni bagi pai. Jesus sabni bagi pai. Sabni bagi. Sabni bagi thei. Sabni bagi bilang pai. Sabni bagi pura sakat thei. Sabni bagi busa katong saka. Sabni bagi thei kosaka. Ya bab no. Amen. Kita tahu busa kan nama busa busa ka. Bigra busa bungka. Bemar bosah bunaka, timun bosah bunaka. Bemar naik bebe kena ni tu tahu tahu salah. Kaham. Bini je bini je tahu mana kaham. Bemar transfer ni ni tu tahu. Amen. Bini salah bosah saya lah. Awalnya mana mau kau hidup zakat ya awak. Awalnya dan bos zakat sih. Apa ani bagi tu? Amen. Hallelujah. Jeffrey dan bos shui mana fully. Awak ani bagi Jisu samung kaham kelai pada awak ni bagi, kaham bagi kaham suka, ketara ketarung suka, mentangzak pun awak orang guru ni kadai neng realize kelai manai, neng puji suri manai, zaga awak awak hai musa pan kelai, nono kebeni meseni manani. Tani mana dan fully sawi tadi awak submit kelai ya. Sen awak untuk kata single James chapter 4 ni verse ke 7. Dia terus engkau itu tadi bomo, agak engkau itu tadi submit kelayo, sabu kebenza. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dia terus engkau itu geris engkau itu submission kelaya, sabu hanman. Aku nu kaisa serai-serai ke Simon di, neng elau kelaya sajora, syaitan ini tadi biamar beri manja, dukho beri manja, kusugya beri manja, nono orang beri manja, neng lama dia sajora. Hallelujah. Kema borok ang belek kena tok saja konglo. Kai to bata masa satu kasih to, zan bang senduk konglo disau. Kai to pun jeno apa hai kelaya. Yes. Ni di besar dengan orang tu buma kema to, bodoh buma dengan macam apa? Satu. No. Bukla ni kau paksa. Itu mana? Siapa? Tangan pusat asrai, siapa buat? Kok kena apa mistake lah itu mana? Kok kena itu mana? Jaga pun pusat mana tu tomba, kiri. Kau kai tu macam ni halau orang tu buat hai. Dia terus sensat ni musuh mana tu bawa, jaga orang problem sampai. James school di James chapter 1 verse 13. Jago kriteria orang tahu sila kau. Boleh lah. Boleh dikatakan betul ke? Proses poti jagai belok jakhe bokai tan ano belok bukne tahan tun. Lu kenapa le? Neng tomong no belok jagai tongka. Problem kelai tongka. Kai to tangi ano problem kik lagi hari neng tahan di. Next boleh di. Tam ni hinba. Kai to hamya bai belok jagi manja. Haleluya. Tam ni hinba kai to tamon. Hamya bai Hamya bai belok jagi.
Ayo ba? Next story. Pia bo sakhan bo korokchana pano belogya. Bo sakpang koraksana pano tamo. Belogya. Belogya. Next. Tamo ke koroksa sakni hamya musunga bai sotom jagai khyo busake amorok belogya bo. Tambay. Sani musuh. Sani Musuh hanya. Hallelujah. Tabu problem already fight. Sani musuh. Problem already fight. Sani musuh. Kita tabu sani musuh mah toh naik ya. Hari Senin tu apa sana ni? Hallelujah. Praise the Lord. Ada sentam Simon kakai tu sunnah belai kat hamsa. Kaya problem bubur fight, dia bro sani musuh mah payo. Okay. Neng awal aja musuh apa neng kenapa ini musuh kaisa asal ini musuh malu kaya pada bagai neng tak mengiman neng problem mo belai bipolar tadi ni kelai malu. Siapa Zefru neng nini musuh malu noreng akai tu musuh malu tamu bukan ke arah tamu kerai bipol kerai senjal kerai. Dekai tu musuh sama di tamu ba, agak kai tu tamu kelai ke senok kata kelai ke, abono sen pok hai kerai. Senang kaham kelaya sen abono pok thai gerai sen jatabu kai tu induk kuni sen abono pok thai gerai. Haleluya. Even ela baba serai sejak tonggo kai tu sesini paising henke sabo suno Bagaimana? Haleluya. Sadari kai tu sani paising henke sabo na kebeni mana? Angani kai tu ni thaniwo. Sabno beto biruwo. Soitano. Ani kawiru, mini komata kerja, mini odikar kerja, wali tadi kaya, ek apply ni Malaysia, harga soitan, amen, haleluya, praise the Lord, anda serai jangka, haleluya, anda tahu, Jisu waktam kelai ke bebang Simon ka, tahu koi ke kedai kelai ke terus ini bagus. Kaya mas saya man, saya borok berkawai koi ke kelai yo, borok tamu kai tu ni bokolo, kaham, amen. Romans chapter 10 verse 10. Saya borok kai tu berkawai koi ke kelai yo, borok kai tu ni bokolo tamu, kaham. Kaya mas saya borok koi ke kelai Jisu lo surai ini gosiwo, borok ke permanent, everlasting life. Amat hamzah muno baik ni kelai nai mano. Dan nor orang tini Jisu no subrai ni ko sina bagai ready dah. Yes. Ready na? Paling sen zoto na palke sen opera no suri layan. Apa kaito? Dengan belaika, dengan kibia, dengan ya kalia. Yesus Kristus no holoi. Dengan kaham kelaika. Tabo. Jisu, ini trik ketar baik. Ketaran kah. Neng bahan sekarang zaman ini baik. Angkah mengkah. Neng bigrani bagain paika. Ini genangan ini tadi sok baik. Jisu, neng zekros hakat lima no. Apa kabar kau itu kelayu? Dia gosio. Jisu. Neng sali subra. Ang susah di sheleng liya. Ang tabuk apply. Diri dukung ni. Diri busase. Sampai apa? Nengano. Sudah hari borok kali babagi. Lama bisa mo. Ani mungno. Nengano sima di bagi. Hingma di bagi gereja. Kesena di bagi gereja. Kaham simisi. Letar simisi. Hamzak simisi. Sampai ke itu. Dan belai ke hamzah. Amen. Amen. Belai hambai. Ang boy nai.